Gamındı asta her jurda Banga jiyana mruvahiye Jiyana çevt rasnaye jiyan kirin Jibona xwenneke prensi bu ilke Rojim rani dikim, azad dikim, bedev dikim Gerdunek bedavime, roni şadım besinurim Rojim rani dikim, azad dikim, bedev dikim Gerdunek bedavime, roni şadım besinurim Serlingan biset salam biminim Ruyemin baverge hamine شونك وساري خواد دايني مسلي هم بلد جمينا هلوستك سر إنساني دايني Sostanete asta her jurda Ser sozu dozata kışina mruvahiye Çiqas dikine au qasid bejine verxvane Jibunan waya esası berxvadan jiyane Rojim roni dikim, azad dikim, bedev dikim Gerdunek bedavime, roni şadım besinurim Rojim roni dikim, azad dikim, bedev dikim Gerdunek bedavime, roni şadım besinurim Sellingan biset salam biminim Ruyemin baverge hamine شونك وساري خواد دايني مس لهم برد جمينا هلوستك سر إنساني دايني روزاوای ولات قامشلو سباع و خیلی تماشاوین هیجان ستیک تیوی سلاو این گیمش بو هر کسی کن حال ما لبرنامه رجباش کردستان تماشا دیگه تماشاوین هیجا ایرو چند میوان مین عزیز و هیجال و دری حاضرن ام بوان ردبن میوان مالاوه ایرو نویسکار هروا اندام دسته ریوبریا اکتیا روشنبیرن هریما جزیره نویسکار ناهیتا سینو بخیراتن صاحبه بله هرها هنرمند ارنستو کریم هوجی بخیراتن Gerek spas serabim هنرمند شیخ موس دوغان هوجی بخیراتن خير أخذ يتبت صاحب بله دیسا صباح بخیر به اناهیتا امجمع دست پی بکن هنکی تماشاوین مرا خوب دناس کرن اناهیتا سینو کیه و درباره نویسکاری ده کنگی او نویسکاری کتنا جیانات ده سریده از سپاسیا استیر تیوید کم جبر ویو خوندنه از آنهیتا سینو جباجاره کانیا برینی و کانیا اوینی جباجاره که مخابن آنها دبن دستی داگر کراده جباجاره ببهار جباجاره رستم جودی جسری کانیه ما دست بکامنی نویساندنه وک همو کس صالح 1988 از این شاگرد بوم چاقی دبستانی دبو البرجة لك تشتات سكنيم يعني شوا مناسكر انه افتشت هندرم هي يعني جبو از بدم خانه كرن شوا هلبس دركت دوي دمي دز برجة لك تشتات سكنيم البر آوي البر خزاية البر خندني فما حس كرن انه تشتاك هندرم هي لازم دركب از تخازم او تشتاهاني دركب هم بهن متشنا خيز ذكرن جارنا لسر ديوارا خيز ذكر جارنا لسر مقاعدة مخيز ذكر الدورة مش هفالي من هابون ويشاغين وقتها ديتن افتشتانا واجي حس كرن انه تشتاك هندرم هي يعني كسي باندول تنكر وقت سبيكي يا تبخو يعني بالاتك شان يعني دوي دمي دم دخنجي براستي ما هلبست بردخندن من تشيروك بردخندن
دمالي ده دمالباتي ده جي بري من نيفيساند بعربي دي نيفيساند باندورا افتشتانا المهبو يعني بيجومان اما دهندري مده تشتك هبو يعني تشقاس تبخين وتشقاس هبه بتشتانا وقت دهندري ده تشتك تنبه تنكارش كي بدم ودا مدا مدست بنيفيساند نكر مدست بعربي كر دست بيكامه بعربي بو جبر جوه شاغي خندنا ما عربي بو دبستاني ما عربي بو دست بيكامه بعربي بو هم بهن او تشتد هندر مدى مزنبون ازبون مجا تشتي خوا دردخم يعني ريخ الكيدة دم ريما مستي خود دم مديت انه راستيجي تشتكل جمعي نشغلي حنكا يعني بيش بخو بيش خست بخوندني بدان وستندني ازقيام اصلا انه كبيج انه هلبست دنفسين تهلبست دنفسين يعني نقل كي رحت وقت مرا بهلبست جا أصلا هلبست نقل كي رحت وديس جي يعني شقاس مرا بخين ومرا بنفسينا أو أصلا مرا بخازن تمج مرا بلنتر هي. نعم. بشتي بعربي نفيسان مقلك نفيسان ديجا كوفار من كوفار بلاكرا نقول كوفار دوي دمي ده قلك كوفار جي هم بعربي هبو هم بكردي هبو أما قد خبو يعني تشتكي بدي زيبو متكوفرة ده هناك نفيسي خو بلاكرن أوجي بزماني عربي بزماني عربي دس بيكي بلاكرن مديت يعني إقبال هي يعني تشتك هي معنا خو تشتي از دهندري خو حسدكن تشتكي راسته يعني شغلي إنه دمك وتكهر مدوام كر بردوام كر نفيسان دني ده ما كوميتك دوي دمي ده تشكر نودو چهارا دم کمیتک چکر منابع کربو روانگه ام هنک خورد بونه جا خورد و قیز بود او از بیجم ام چهار قیز بون و خورد تکد ناف مگب از کارم وان هنک ابنات بکم جی آناش برگو هنک ده مزگین طاهر یک جوان بو آنها هنرمند یک جوان تیمور عبدکی بو او جی آنها او جی کاری پیشکتیه ده مجال سينما ده يرو بيشن جنجوا كان راستيله وديلان شوقي بو انها مخابن او نلفري ويجي او جي بيشكت خو بيش خستو برتوكي هنا اما لباكر انها وازبم وهبالك ما هبو جينا بدل شاي او جي السريك يعني بو اما مخابن ويا دما تالي بر يعني ده بيجي بيساندني بردابو دفي كوميتي ده ما خو بيش خست مش هفدور دخن دس بي كده ما رخ ما يعني هفدور رخني هفدود كر ما برهمي خود نرخاندن شو آستي ولو بشتي وي إجا أم جيهان آستك إجا مشف بهير كاتشيكن ما شف بهير كجا تشيكرن دوي دميدا بدست بني بيسا كردي كر بشتي المناصكر إنه جمن أو إمكاني هي قال لك أجمع قلت ما تبي كردينا نفسي براستيجي مش خبرتي شو ما تبي كردينا نفسي زماني مني يعني بس خوشك تيدا ده آخر أما هو شغي هر تشتي ده موك مقود قد أخب يعني زحمتكم فما خب خوا ما خفيري كردي كرتيبي كردي من برتوك أني ده جارنا مش خور كار دكر يعني نل سر نني بيسان مكارك دكر مش خور أولو كردي دكر ستران وكستران مش خور دقوت إجا من بخد يعني وك سترانين كردي أما مش يذكر نفيسان مبين هدي جاسب كردي جي من نفيسان ما كو أو كوميتا ما فرابو ما كوفارك تخست أما إمكانية ما مادي جي تنبو وإيه تكنيكي تنبو يعني أم خورت وقيس خبون يعني كسك آليكاريا ما تنبو ما كوفارك تشكر بنابي بابي سوك ما هم بعربي وهم بكردي اما مبدا استاد نيفيسانت يعني وجه غير مثلا ام بي شاب خانه تقدر جان صالب د نودو چارا ده باز باورم ما بابي سوق درخست اما مخابن يعني ما برداوم نكر مسيح جمر جو درخستن جبرغو امكانياتي مزعف وامكانياتي ما تنبو نا امكانياتي نيفيساندني امكانياتي الدن امكانياتي مادي و تكنيكي فامسكني كردية من بيشكت يعني هدي إجا دسبي كده بعربي تفكري كردي نفيسان يعني ور جرك بود هندري خدا أما هدي أزبون كردي تفكرم كردي نفيسين يعني ما خو بيش خست
تكليجي تشيبون هفالي من تشيبون هل بسبانين مزن هبون مثلا أمبون هفال تكلي تشيبي تكليجي مرة بيش تخينة نتني خونده يعني هم باندورا تقول براي مد مالي ده هم لجرينك دهندري تذهبوا أو بيك آني بله 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 نها تذكري هل بس تكتني في ساندر وتجمر خينة ليه بكردي از السلسلة كاني بيجم بله تبي بلكي هاتبي دوباره كرنا بهالبستا اما ايش هامية بله أبتا بشتي دركتناج سري بشتي دركتني جب كم مهاجي نن يعني وقت السري كاني دركتم بله مقبول نذكر وحتى انا هاجي اذني كان مقبول بك انه سري كاني هاتي داقر كرم تاني بجنا كرو دورتا تو شبك صار دماغو كو بيمانا اشقي بسر خشن ابينا خرا مهر بك السريكانية ليه؟ او شبك خابينوك بو سرودا بنابرية ليه خست وبشتا خدا او خونين كود چاوان ده هاتبو مياندن و او كنين كل سر ليفي بشكيفي بو بشتا خدا قيرين زاروكان و هيفين دالقان دي لسر گورستانا شهيدان بيوانك بروواجي بو دياساي نازيمانا ده هاتا افراندن نتني زمين دجمني بيمانا تبو دقنجكي عزمانا دجي خفكك دهاته هوناندن تاكو بارانك صور بخوينا فرشتيان لسر روي جيانك رو رش بباره اي خدا وند عدالته متى نافي او قابانا لسر ملي خبافي گر بپزوت آگره و کتی دل دایکان دبه تی گناهکار به گر بنارینی آمارا به با آورین چیچک به برویتی هفرین به تی گناهکار به گر قیرین محمد برده گوه جیانی در باس نکر و نخشم فوسفوری لسر سینگاوی نبو شاهد کردستانه که به ایشه هاتیه سینور کرن تی گناهکار به در گوشا شارستانی نبهم بیز جقر تلو خوین مجاره واره به بوهار و همودم سال بک بوهار و گورا رستمی جودی بکس کسورم بخم لینا و او نرینن قفلوک ده چاوی جیهانه ده مناوی او پیوین فدیوک لسر روپلا مناوی او یکیتیا كل سر ما صاب مينا منافي او ديروكا كوخوينا سيفو برزاني تدا نبا سمبول منافي از جسري كانيما واف بسي منا استتسع براستي تشيروك وايش اقلكي تدا دبيجه بهيفيا دمك نيز قالي ما وگر جهواري خواج بنداگر كريا دولتا تركور رزگار کرن هنرمند ارنست امورن جماجی هناکی و ناس وکن جنیز و وکنگی دست به کار و خباتی هنری کریا و دایسر ویریه ام پیشه سپاسی وقت کنج بو وی درفتی برنامه راجباش کردستان و توایی ستیک تیوی و هون او حواله که پیش برده ده کامرا و یکو حاضر دکم سپاسیات کن و شاید دست به که سترانه گود از در حق ده چند گوتنا بیشم اف سترانه که راجم رانید کم مسر اف ستران سر آشتی خوازی روجاوا و برخودانی روجاوا که یا هاتی کرن و خوشکتایی روجاوا مسر و اف ستران چه کریه و دیاریه و کریه دسته ساو خوش بسره یعنی هنرمندی من دست بکرنه و یعنی مخابن یعنی زندان ده دست بکر زندان ترکاده
قدر 3-4 یعنی دنابر 3 و 4 سال من 700 بوریم و دمی که هم 700 بوش خوا یعنی درفت که ساز لخستنه پر هبو گلک حوالا لید خستم مجی یعنی بوی آوای هدیه دی خوافیر کی یعنی الباکور ده دست بکریه راسته بله یعنی زندان باکور دم زندان وسا اصواش اصل خود جزیره باتانم باجاری ما جزیره ما و سال 1928 هده آتمجانی و هنرمندی ما بوی آوای دست بکر یعنی به پایره درکتناش در و هاتنا چند هنر جزیره ما موزین یعنی وسا سازی چند هنر ده بردام کرد ام بجن وسا طرزی که نه پروفسیونالی طرزی که آماتور وسا حس کردن موزیک یعنی تایباتی به شید سر حتره یعنی حس کردن سازه و وسا پیش کرد یعنی ولی یعنی بریاز در باسی زندانی بو او فکر کی ته دربار هنرمندی ده بود تدهزری یعنی تشکی وسا تشتکی وسا نه هنرمندی از خو هنرمند نبینیم یعنی راستیه که مثلا یعنی کار هنرمندی و موزیکی حس دکم اش بگو حس دکم اوسا یعنی هم هندک اول خارد شغلن جاره که ما گروپ ورچکر یعنی کمادیروک ما پایرش بو اوسا سازی ده کار کردن درس گیتار درس ساز اوسا که ما نوبر دای و ما هنر نوبر دابه و بگاسیم هکر ما قدر روز کم شغلن ما اول شیخ موزی رجاجه کر منش کم سپاسیایی جد کن ما راحت بو ما سو بله یعنی اف قناغ زندانی تقوت باندرای او اتمسفر هندر زندانی تهبو تجور فیروی او حس کردن تجور چی بو راست بله سپاسیا و اول جد کن یکو کد دوین کم عالمین سازی زندان ده سلاو مشوره باکور کردستان زندان تبوی بله ارنستون تکارن هاج مرسترانه کی بیجن ام استرانه کی جو گهدار بکن دریزیده ام استرانش بو طبیعی تجاره برخودان به همپایا ایمرالی هم جبیر ناکنش بونه هم وسترانه دیاری ایمرالیت کن بله کرم خوزیا اسکولیل که گوما نو باغچه تشیم بوما نو باغچه تشیم بوما خوزیا اسکولیل که گوما نو باغچه تشیم بوما نو باغچه تشیم بوما جاره کی سر کسرا دل من تبدیتیا من تبدیتیا من تبدیتیا جاره کی سر کسرا دل من تبدیتیا من تبدیتیا من تبدیتیا از زیدانم عشقاته از رستمم دوزاته از درویشم ریاته از چیچکم بهناته خوزیا از که و که گوما دا که بام پنجراته دا که بام پنجراته خوزیا از که و که گوما دا که بام پنجراته دا که بام پنجراته
جارکی سرکسراد من تبنریا من تبنریا من تبنریا جارکی سرکسراد من تبنریا من تبنریا من تبنریا از زیلانم عشقاته از رستمم دوزاته از درویشم ریاته از چیچکم بیناته خواسیا از کشتی گومال کلای مرالوی لکلهای مرالوی خواسیا از گمی و نخبام لبحرای مرالوی لدریای مرالوی جارکی سرکسراد من تبدیتیا من تبدیتیا من تبدیتیا از زیلانم عشقاته از رستمم دوزاته از درویشم ریاته از چیچکم بیناته از زیلانم عشقاته از رستمم دوزاته از درویشم ریاته از چیچکم بیناته هر هبن هست و دنگ هر الدنيا ولی أنا هيدا ديسان فجر جموا هناكي بحسب برهمي خوش مربكة چند برهمي هنا راستی از باندور بوم بسترانه وان از بان را چوم جبرگو ام ایش هم کرده پر هنر هم مجی به ایشه و هلبستی مجی به ایشه ده 2010 یکمین پرتوکا خواه متشاب کرد بکردی با آلیکاریا هنک حوالا به تایبت حوالی من یک رحمه خودی لی آرشیو اسکان وی هری زیادتر وی چاپ کرد مرا و چاقی کوورا زوی دردخست هلبستی کردی بو به نوع هستین جدامارین خابور 2010 بو یکم برهم تب کردی بو یعنی یکمین برهم هم کردی بو اما جمن قلك برهم ها بود ويدا ميدا اما درفتي في اف برتوك شي بو متشاب كر عربي جل جمع قلك بو اما درفتي متنبو امكانياتي متنبو د 2011 اريد الصاله بشتي از كتم لي كتيار وشمبيرا از بريد شاندو هنر دم كاردك از كتم لي كتيار وشمبيرا درفت شي بو جمره برتوك بيتشاب كرن فما برهمي خوي بري بري بيستو چند ساله هلبستي مد 2018 چاپ کرد تكون كربون كون كربون متشاب كر اوجي هلبسته بعربي بنافي كتبت لي اني احبك الكيلكاوي برتوكك تشيروكا فلكلوري يعني برهمي مني نهن يعني ده صالي تالي ده من سر زمانه قرت صياغه كر مكرن تشيروك ومكر برتوككي او جي بنافي طريا كوتشكو بله وكيد جي يعني بس كان يجي بالك وقت امرو نشتبون مديسا اشترقوت تشتي ايه هري اسبيديشم وهري انها دوري خوندني ودوري نبيساندني كريم او قلت تشتي خوا من السرك يعني هشتم يعني مقلك تشتي خوا هم ابري وهم برهمن شورشي شمل سر شهيدا نبيساند بو تشل جني شورشي بقشتي يعني
مخابن دو پرتوک يعني حاضريا وان هبو ميكروب وجبو چاپ کرنه اما السر پلابن يعني شاشتي آمو شاشتي آمو حمول ودرمان لورمان و پرتوک اگدجی السر جن دشورش هروج آواده او جن بدست بيكروبو مقدرك خوش يعني بيساندو او شو من دو خشت بله جه مخابنیه براستي جي ايشي جبو من جي پر پیدش بله همش بر همه تن یکی هلبسته که ستارج مار بخوین بله بله شو ما دلي تناك تب تب دا هولا تقت ياي يان دلي تشكستيا درابلو جوجا زمينة بكي دف وليخة أبينا مموزين جنود بيخة دنجي بابي فلك بعزمينخة رابة ترسي فجن قين دنج العزمانة بتشين ستما نيارة ليخة بردي جها بقتين ليخة داهو الفانو ليخة أنا هتا جخا وراكة بلا أبيني بلاكة آهورا بزكلا لشدة سريجي عردي راناكة ليخة داهو الفانو ليخة ما جبير كرثقي طيرة جزيريو أحمدي خان إيرو أملو خدي قرن لنا تركو عجمان ليخة داهو الفانو ليخة آقري ديرسم ليخة نوروزا حلب چاليخة زندانا حسي چاليخة برينين بيدرمان ليخة ليخة شرما سروكان ليخ ليستكا زاروكان مسري لها بقران بقوتن شيروكان ليخة داهو الفانو ليخة برينين ما تشار برينا جدج منرة خمرة فينا دمن دالا خابان دني أو إشيما دلورينا ليخة داهو الفانو ليخة ليخة داهو الفان الدلال مخوى بمنجي جيشكر دبن سيا بيوادا ترسامة بردريشكر ليخة داهو الفانو ليخة لجلادة بكا غازي لاشي كردا بوية تازي دليخة بشر مفدي هربلا بكا لوفي سازي ليخة داهو الفانو ليخة دست خوش به راستی هم بسترانین هنرمند ارنست و هم بهلستن چند دنیا یک دین نافخون و خیاله ولی انها دو سیاق مدرزید هم بهفره لی تماشا بکن دیسا بگرین جمع ولی تماشا باین هجام بهفره لی دوسیا درباره چاندا دنگویجی دیم بهفره لی تماشا بکن دیسا بگرین جمع میوان خواه گرتو لتنکی جی بدی کرد و دیلانی بکن. اف گوتن به تایبت لسر کردان تی گوتن. جبرکو حسکرین کاوان یا تایبت جستران و دیلانان رهیه. هر وکی دنجی چاند فلکلور سرپیهاتی دستانین اوینی دیروکی هر وها حسن کردان حمود دریا دنگ بیجی ده آنگو سترانان ده تین و گوتن. چاندا دنگ بیجی کدنا و خوده چیروکین اوینی قهرمانی شر و سرپیهاتین کردان و تحوینه وکی دیروکه که زندی جواتی جید خملینه. چاندا کرد بو موزیکا خواه هر وها گووندا خواه دولمنده. او دولمندی او قاس برفره که تیده تایبتمندین کردان تین و گوتن. نه تنیولو. لیبلی قرقا کوان سترانان دی بیجه نه قرقا کهستانه کلیچم هر کسی پیدا ببه. بدنگ بیشی آنگو سترانین خواه آزار و کسرین گلین خواه آنی نظمان. لوماجی کلاگری خستن قرقا گهداران.
قنارم بس قنا ديكوت يا خوادنا داوي قدنا قبالا منا نازكونا سلي بناني أتاقى سنة بسناقة فالا خواد باشنا زبار فازخونا بازتنوفيا أماضي هنرمندên Kurdiyên klasîk gelek bandor li hunermendên peyxwerekirine ew jî di riya kilamên ku digotin gelek şagirt li dora wan vedhewiyan. Yên ku dibihîstin jî ji devên wan digirtin û di dana nifşên li peyxwere. Bi saya vê yekê jî zimanê Kurdî dihat parastin tanî roja me ya îro. Em ji Evdalê Zeynikê bigirin ta hunermendên Radyoya Erîvanê ku kedek mezin dane her wiha dilên guhdarên xwe bi kilamên xwe şad kirine û bûne dibistanek ji gelê xwe re her wiha bîngehek ji hemû hunermendan re. Gelek hunermend hebûn ku bi hestê netewî welatperwerî nêzî doza xwe û mafê xwe yên Kurdî bibûn. Mîna, Şakiro, Meyremxan, Mihemed Şêxo, Ayşeşan û gelek hunermendên din. Hunermendên Kurd di gelek pêvajoyan re derbas bûne û li aliyekî din jî bi hezaran ji hunermendên Kurd ji ber zextên dijmin ji xaka xwe sirgûn bûne. Ev jî bilî ku hunermendên ku zindanan demane û rastî gelek işkenceyan hatine. Tenê ji ber ku li huner û netewa xwe xwedî derketine. Gelek hunermend li ser şopa rastiyê meşîne û stran li ser welat hinetew û rojên taybet lêgel Kurdan gotine. Mînaka wê jî li Rojavayê Kurdistanê berbiçave. Ji destpêka şoreşa Bakur Rojhilatê Sûriyê gelek hunermendên Kurd yên heman parçî bi erka xwe ya hunermendîtiyê rabûne. Ev ji bilî ku stran li dijî dagirkirina welatê xwe herwa pêkanîna yekîtiyê û biratiya gelan li derxistine. Hunermendên ku ji dil û can nêzî netewiya xwe ya Kurdî dibe, bi vîneka mezin strana li ser bûyerên ku di welat de diqewime dibêje. Dijmin bi zanebûnekê bijaftin û siyaseta xwe ya qirêj ku li ser gelê Kurdîne, neş îro de, lêbelê bi hezarên salan ta rojameya îro, dixwaze ku Kurdan dûrî çand û folklora we ya Kurdî bike û bi xwe ve û bi çanda xwe ve girê bide. Hêjaya ku mirov bêje, heger hunermend di armanc û sekna xwe de zelal be, bi çanda şoreşgerî û têkoşînê bijî, dikare berhemê şoreşgerî û dîrokî biafirîne. بله مامۆستایانە هیت ئەم دیساوە گەرنجمتە تەگوت بەرهەماتەنیەکێ 2002 هات چاپکردن تنێکی دکار بەحسا ئاستەنگی و زەحمەتیên wê demê çapkirina yekemîn berhemata dikaris me behs bike. بله دوێ demê de qedexkirina zimanê Kurdî xwe zehmetî bû yani. Fêrbûna zimanê Kurdî jî xwe zehmet bû. Ev yek a di duya hereketa jinê دوێ demê de jî ne wek an hebû yani astêmê hebû. Divêk zêdeyî hedê xwe jî dernekeve yani. Zehmetî ji ve aliyana yani yek cara me hebûn yani. Ama ji bo pirtûkamê ewilî çapkirina wê ne min got hevalek alîkarî min kir di çapxana malê de hat çapkirin yani. Her tişt bi dizî. Yani tiştekî eşkere tu nebû. Her tişt nivîsandin me dizî, çapkirinê bi dizî, belavkirinê bi dizî. Duê demê de edibên belkî du sed hejmar derxistin me bi dizî bela kir. Yani me vedşart û diçû mala me de da hevalên xwe da, dostê xwe da. Yani zehmetî gelek bûn.
يعني هر تشتش بوتا قد خبو تراب هلبستكي بيجي قد خي تبزماني خو بآخذ قد خي فكري خو بين الزمان قد خي هر تشتش بوما وك كرد قد خي بعربي برسكريك تنبو اما بعربي جيتا قد ياخذ كردي طرح بكره اوجي برسكريك بو اما بعربي بنفسي انه صرت شنو دنا برسكريك تنبو اما هر تشتي كردي وشاغي برسكريك بو قال لك زحمتي ولون بيش ما بله دیسا جوابی را داخل بسرار کنه خو حسكرنا كده هندري يعني تشتكي عجب وما تخصت يعني شقا زحمتي هبو شقاس تشنا آسيد كرن يعني بس ما نقول كلام فيشيا مثلا بالعكس ام إرادة ما خورتو بله بله ارنستو دیسا ورن جمع هناك تيجي بحساب برهمتا یک کتب خو او دکه تو گوتنه دنویسا آوازی اینا چاوای پرانی خواستران یعنی یه مبخانه از دنویسم و از خوا موزیک چیدکم و افسترانا راجم رانی دکم و یه خوازی از کلی که ما دست به که مگوتی و یه حوالی که بو یه حوالی که گازی بس وقتی دیتر ستران پرانی خواهی منه و وقتی دیجی یعنی هندک هست هنه مثلا چه یعنی حوالی که تو وان دا بکی یعنی هنرمند چون هنرمند که پیوسته مثلا هستن جواک ایشن جواک مثلا یعنی کیف خواشین جواک یعنی گرک پیوسته یعنی هر چیز جواک یعنی هنرمند پیشیا جواک جیان بکی خواده و دمی که خواده دیده جیان کنه پیوسته مثلا برهم که سروی بده چی کنن پرانی خود دیرو که کردستان بنا را وسا چی بو یعنی چیرو که دنگ بیجیم رو بگیره دست مثلا یعنی پرانی خود تاریخ ما بدنگ بیجی هاتی حتی ورچه بویا ایش جواکی کیف خوشی جواکی حمید نواسترانه ده هاتی از ما یعنی هم اجی حتی یعنی به وی اصول یعنی اجی به وی اصولی به وی آوای یعنی تشتکو شمت است چید کم یعنی راستیجی بچه که درنگ چید کم بگو یعنی از هنر پرز ده مجون نابم دمه که مخابن منافبر دایه یعنی جانا از ساز لید خما بجم گلا من ساز لید خیا بره یعنی او قصه پاج ده کاتنک مراچه بویا یعنی پیوسته وسو نبویا بس افدمه که نزدم ستران که دیجی قید کنه ام پیشتر وجش وارا بجنه یعنی استودیو ده حاول ددینه کو قدر 18 ستران من هنه از یعنی درزه ده از و 18 ستران خو هدیه دی یعنی لب چک ما یعنی همو پرانیا برهمت گوتن و آوازیتن راسته بله اگر ام بیجن استرامبیجی هنرمندیش بو ارنستو چیه ته چویش هنرمندیش بونا من تو پرانیا خو انسان شیار بکی مثلا یعنی بگو راستیجی دویج یعنی ده هندک انسان گلک یعنی مثلا چا بجم تو بیجی که تابی که مخابنه بیجی از زانم از دزانم نه یعنی سو پیشکتن کو سو پیشکت سیستم دانه هر کس ماموسته هر کس هنرمنده هر کس پیشکتی هر کس دزانه هر کس دزانه یعنی وسط خویا کردن بس اما راستیش ام تشته که نزانن یعنی انسانی که وقت سقراطس یعنی فلسفه و هنر و جهان برانش شیرو کری یعنی هاتی آسته که وسا راه کری بوست راه سپی کری یعنی تو بشه سقراطس شاگرد بشه تو چه زانی بشه از تشته ما فهم کری و دنیا ام هتشته که نزانینا ربر اپود بشه ام قاسه چت بشه نوی بچوک وسا میشه بچوک یعنی قاسم میشه که بچوک که کوچا گردون فهم دی که نه دنیای گردون چا فهم که ام و نه گونه و آسته وکی انسان یعنی مثلا فلسفه طیبتی از حزد که یعنی هنر و فلسفی هنر و کور مثلا تو سترانه که چه که کو نگو روزانه نگو مهانه سترانه که راستیش ماینده یعنی بلا پیوز بکه 6 ماه بلا پیوز بکه سال درباز بکه بس بلا سترانه تا یعنی جه خود دارون یعنی مثلا آره یعنی طیبتی سترانش محمد شیخ و بنره مثلا یعنی یک آرام تیگران و شهید سرحت و یعنی پرانی خو هنرمند گل کر بیل سر زمان همه ساغن مارانه چه ما یعنی جبوگ سترانه و هی برهمه و نچونه هم گهدار دکین هم دبیجین هم نو دکین بنرینه تا گرک هنرمند خالی طیبتمندی چاو گرک یعنی راستیش هم هستیار به و هم جه هستوار به یعنی هم بر ایش جواکی یعنی هستواری و یه بکو هر تشت ملت جواکی هیز بکه و بیسته او بخوینه مثلا وقتی اگه کو انسانی که هنرمند به یعنی ارک دکون سر پشتایی یعنی بیسته بس بخوینه و واکو تشت کو ملت نزانه
و برای هنره چه مثلا ریباز که پر خوشه و تو کیف خوشی دادی ملت یعنی وسط تو هسته که پر جدا دادی ملت به وی هسته به وی کیف خوشی تو تشتو تخواندی تشتو کت برهم خدای هف تو بدی ملت یعنی جبونا متشتگو وسو یعنی بله شیخ موسیرو هم کیف خوشن تجی وی میوانی ما بله ارنستو گوت یعنی تیرو علی کاریا و اینا دیگه توی خواستش تکی بیشت و درباره دیرو تخلق آمده ولی هر چیزی سپاسیات کن سر و درفت خوش سپاسیا ما مستد کن سر البستی خوش حاضر وقت علی کاریا و اینا براستی سپیر مرتاح يعني زغير كي بير مرتاح من شغل دو بله مين خرجان سپیر هات بله امجي قال لك كيف خوش انه يرو ميواني منه ارنستو دي سامسترانه كي جو بهدار بكن تو شيخ موسى نيتش مره بكن شيخ ام فيسترانا نجبو منف برهم بريون هو ما هيك دمه مبالافكر ما تشكر برهم جبو زاروکن طیباتی زاروک روجاوا و زاروک توای سوریه یکو بیس و چو بیس صدم هاتین قتل کردن مجبور و چکریه وکی چا وکی رخنه نجبو توای هنرمند جهانی به ناو دنگ یعنی پیوست بسر یعنی زاروک کو سوریه کو بیس و چو بیس صدم تی قتل کردن دنیا عالم دبینه زاروک بیس و چون یعنی چما کو انسانی که وکی امریکا گلاسیاس مثلا یک وکی شاکیر مثلا پرانی هنرمند پر ناو دنگ کن از ناخوزم بحث آبکیم گل کن یعنی چما نکنین برهمی که چکن سر زاروک یعنی زاروک تن کشتن یعنی یونیسف ایرو یونیسف یا زبو زاروک ما فی زاروک د پاریز بیدنگ ما یعنی افسترون ما بو رخنش بو توایه و بله کرم شیرین گیرند ازمان دنیای دنگی من نبیست اسمم نور دای کامن ندید لاشی من ترهم بیز نکر بدنامن سوچه من چه بو از بطن ظالمم تنده بجم از زارو بوم وک هر زارو کم هزارو بوم است هبه چو بوم است خون و خیال من تبنی بی مال نور وک هر زارو کم مافن من هبون جمن گردن او بسبب و بسوج هزارو بوم بون سبب شو تلاشی من بون سبب مرنامن بون سبب هرو بگیری دای کامن نجاره یک کمین بو ام بون بنابر خرابو مالم هزارو بوم است هبه چو بوم است خون و خیال من تبنی بی مال نور وک هر زارو کن مافن من هبون جمن گردن او بسبب و بسوج از زارو بوم از زارو بوم بله دست صعبه راستی پیامه کی گرینگ بو جا کای کو ببهیزه بله ام چاو بجیان یکو ببیسی وقت گوتی یعنی پرانی ما گوت یا بیدنگین یعنی افجی بو رخنه یعنی
يعني هيفيك دارك وفين بكين يعني شو قد دنجي ما ناقي واحد بقول popüler بون برزدانيننا كو ام نباي popüler بون نجي تاني ام تخازي فكري خوا بين سر زمان يعني بله دست صعبه نسبة سربن بله ما مستانه هيتا ام سوا گرن جما هناكي بحسب برهم خويا دويم ام هناكي ناس بكن تا او بخاراني بو باورم ام تكارن او بكن بله او جي برهمي هلبست بو بله برهما من وكم بحثي كرجي برهمين زودية أما نهاتي شابكرن بزمان عربي كتبت لأني أحبك براستي بيتري وهلبستي أبينينا دو شغيدك يعني هستين كشك نهتي بعشقه نتني أبيني وجن ظلمة لسرجني جيدبو وولد باريزي جديد هي أما هاري بير أبيني أم بخينن يعني جي ام يكي عربي بخينن شنو أنثى ولكن مساءات تعبرني دون أن ترمي السلام وبين جدران الدخان تسكن قوتي العاهرة جثة بلا حدود في ميلاد السكر سألوني كم عمرك؟ قلت آلاف الطعنات. كم وزنك؟ قلت أطنان هموم وحبي ما زال مولودا. أحب وطني وكل الأوطان تتشابه في النهوض، ووطني أنثى تتلاشى بين جرعات الوعود. أنصب فرحة من مخلفات التاريخ فيعتريني اليقين بأن قلبي عرسه بائد ونبضه تين نيء. لا رائحة لصمته في دكاكين العطارين. وحدتي غرفة تزينها زوايا العنكبوت. حزني غيمة عاقرة تجرب وصفات المشعوذين. ذات مرة ارتميت في حضن السماء بدموع تبلل العالم. صرخت: لا أريد بنتا، لا أريد بنتا، أنا أحب وطني. ولكن قلت مرارا: وطني أنثى شهية تنتقل من سرير إلى سرير، ورجالها أبطال يلبسون قبعات وسراويل شرقية. فمن قال بأن الجرح ينسى عرق الصوت من صفحة الجلاد؟ من قال المزابل من صنع القادرين؟ فالممس تميز بين الحب والاشتهاء. ووطني أنثى، الجنة أنثى، والسماء أنثى، والأرض أنثى. ولكن بله دست صعبه. بله ما استانه هیتا منه کی بحثا روشن ویسکاری لروجاوای کردستانی بکن دروشه کی چاوا دیو نرینه ده سرويجيا كردي بله بقشتي بله براستي هفالي ماشي انا بدي بس كي قلت ويجيا او برنج استرانا هات ويجيا كردي بخوا برنج استرانا كلام دنگ بيجي بليفكيبو يعني بليفكي بله جبوجي وك ما قوجي او سدمنجو ام حتى ان هاد يعني بندستن ملتي ما بندستن حرت تجبون قدخيه فقش بليفكيبو دي دما تاليدا دي دما ام بعائله بدرخانيه وانا ويشغل ما دست ام كارن دست ب نيفيسان دنيبو بيجو مان از فقي طيران واحمد يخاني وانا قش برنجي ملاح ما هاتن وهاتن شابكرن تاليه وهاتن ورقراندي جيب قلك زمانه اما اسر ان هادي بيجم جبرقو حرتشت لجمع قد خبو زماني مجي قد خبو توكي ام بيجن مقارنه بك
قال لك أستنجي حتى أنا جيها يعني جبو مقارنة بأداء بوجين دبكن نجبر جوزماني ما فقيرة نا إيوان جي إما دولة منتر نا أما سدم هبون حتى أنا هاجي يعني مثلا وكي ميناك يعني يك زمان تنا أمسر بنفسينا يعني هي زازاكي بنفسينا هي كردي بنفسينا هي نبتيبي عربي بنفسينا هي نبتيبي لاتيني بنفسينا أفتشتانا قش بو سدم جبو بيشكتنا وجايا كردي اما نمعنا خوجي نتبوا واتي انه بيش نكتن دم التالي ده بالتايبت دم التالي ده بيشكتنك بربتشاف اري قال لك جياده ام كيماني هنا وكبالي ما جي قوت يعني ام بلكي ازبي بس تجمر بها البسفان ازهين هالبسفانم افتشناهن اما بيشكتن شي هي بخوای يعني انا د پیشنگاه پرتوکا د بلکې هون شي حاضر بون براستي وقتا از چون پیشنگاه و حقوق خلق مديت و حقوق پرتوک هاتن چاپ کردن تبي گهنك رخني مجي هنا مثلا او پرتوکانات يعني اي چاپ کردن يعني اي چاپ کردن اما بخو شورشک براستي دوی وقت ده شورشک بو جبو زمان کردی بتایبت يعني تبيج روجاوای کردستان بتایبت اگر مروف بنرخین پیشکتنک هیاستکی مرتکار بیت استکی باش هي ام كماني برن اما د ويدا ميتالي ده سالين تالي ده سالين شورش ده درفت برچي بود درفت انویساندنه درفت چاپ کرنه درفت هر تشتي يعني هر كم تكاره هلبست خب كردي بيش ولو بسربستي بيش ولو تو آزاد بله اوجي شورشك وقت اقول تمام زمان بله ارنستو تجينا كي بحث زحمتين بس بيكا كارو خباتات تسكارنا كي بحث زحمتين كنت بيرا روبروما يعني تایبەتی از بحث باکور بکیم مثلا ویالی و ور وقت ما مستاجی گویی راستیجی هم پیشکتن چه بویا هم ایدی ملت فهم دکی هم ایدی کردی تنویساندن پشتی که پر هم سر بلندی هم کیف خوشی یعنی جویا بیا بس باکور مخابن یعنی دمی کو ام بیشی دمی مدن مثلا 2010 و دما 2011 تایبەتی و دما ده یعنی چاندو نره مده یعنی بنباز بلدیه ده یعنی شهرداریه و چاندو نره سو درفت دینوا يعني طبي جروب هابون امجي كو كما نرجز بوتان بون استرانا كي دبجه بلا بجا من ابوجي يعني وي دميدا وسترانا سو سيكاز بونو سو جروب ده كما نرجز بوتان يعني براني اول ميان وسو وان دابون يان توليبون ويان كاتن زندان ده يان جي دفج بردان بزوري يعني ام قيسول الزور زحمتي هابون راستا حوالكو چاندو نرخوا وکیل حوالك جنبو و پشتی کو وکیل ما قدرک درباز بو دیرک وگرتن آوتن حفظه ده زندانه ده قدرک ما حفظه ده حوالك رشید ابو او جنو جزیره هم هفرا داخل يعني كافي وكيلنا انه درفت كافي كي يعني كافي ده استرانات بجن وسو درفت چاندو نر درفت نين يعني يعني حال هوده وی دمیده اوجی او سترنا کچ که دینه تو ناز او ستران دگوتا و پشتی قادرک بوری ویجی گرتن آوتن حفظه ده اوجی گروه که بو یعنی همه چه بیا چند دونره ده دجمن مثلا دیدی تو راستوجی خواشه ولو باندور هیا دگرتانا چند دونره قد دکینه داوجنات حفظه ده زندانه ده یعنی گلک حواله ماهاتن گرتن دمه که وسو یعنی چند دونر گرتن یعنی قدر 6 ماه کس نچ سازیات گرتن دانی سر ده قفل و کس ایدن دکا بفیده بگرتن یعنی چهار مانجه ولوت کرن يعني چما يعني جبو يعني قلت هون تشويق دكين ملات بتشوتشيه وتشويق دكين يعني خواستن چانده که تونه بکن يعني حقي چا مثلا تو كردي داقوي تو كردستان بجي براني ستران تا گالرين يعني ستران ملتين يعني كو كاتش كدين تو نازه چي يعني سياسيه يعني بس اوينداريس كاتش كد يعني مثلا اوجي حراميه وكافنا وسويك داهي سياسي دگرندست يعني وي دمي دولو بو بيشيو هي خرابتر بو دمي بي 2012 13 و دمي بچكي خوش بو درفت خوش بو پاي ديسا خرابو يعني شوان هو تالان بو يعني چتك نما يعني بنه بجي سازين چاندو هنر چتك وسو جبني نما يعني حواله كو يكو راستيجي خوي وجدان يعني كو دقحرنج في كاريرا يكو نكارنا چاندو هنر خو پیش بخنه يكو نكار سترانا بجنه يعني ايرو كافه كي فكرنا
یعنی چند هنرمند می چند هنر بخوای بره بله. و او سترنا حوالم چه کاگران هدای سر ملان دمشنا یعنی خودی و سترنا دایی رو یعنی کافه که داد کار دکن یعنی او قصی یعنی وسو زخت با بس زخته کر یعنی او قص زخت زده باکور یعنی ایرو درفت ایرو دتو سترنا که سیاسی بهش دایی سوچه یعنی تو تشویق دکی یعنی تو ملت تشویق سهل دانه که سوچه تو بگیرتن جت حفصه یعنی راستیش نه وسو یعنی کردی باخوی سر فیسبوک بيجي برخدان عفرینه تا بگرم باجت حفصه ده بيجي برخدان سرکانی تا بگرم باجت حفصه ده شخوی جروج عروج ده في سیاست و او دولت ترکیه ارنستون ها يعني الاوقي السحمتي هاون جي اللي تساج برخداني دوما دفي مليده ام هنا كي اشتا برسوكن او هنرمندين كرد كي هريزه دبان دور تكري تجوا حزدك الشوازي ستراني و طبعا كي شيخ موسى زانه يعني طيبتي يعني شيء سرحت يعني طيبتي شيء سرحت يعني جبو دباكور ده يعني انسان كو براني خو جمع خواندين جمع موزيك خواندين يعني هوالو سو ملت يعني و رز داري نزيكوات بيات شما جبو افكار خوانده بون يعني طيبتي من دبستان حزنات كي منات خواسته بخوينم يعني نه محتاجم جي مثلا مو وصل ديتا يعني بس يعني طيبتيش بو شيء سرحت و منجي خواست از بخوينم ها بتشم جمعه يعني جمعه موزيكي شيء سرحت يعني پر حزدكم سرحده و دمكو دبستان دخوينه ما مستي پر عجبين دنگيوي و ساز جلي دخه وي ريتكنا ازميره ازميره نيزك اسطنبول يعني باكور كردستان تركيا يعني نه باكور كردستان والحاصل وي داره جمعه اگه جرات بجن جمعه اگه یا صنعت خوش جرات بجن يعني ساز داشته تشته و سو موزيك تشته رسم شيء سرحه ورد خوينه يعني دبي وسو هنرمند که چا بجم وسو ناو قدر 10,000 انسان يكو تركيا يكو وسو ناو دنگ د ناو ودا دبي دويامين يعني يه تركيا يعني راستيجي سركفتنه که پر مازنه يعني يك وك شيء سرحت خو حتى هو تاريخ كرد ده هي نوت يعني هم گيتار هم ساز هم بيانو هم چلو پر اسرمان له دخستن و دنگه ویژه ماشاءالله خوازای خود هم قرقا سرحده و هم شیروفه یه هستی پر خوش يعني مرونكو از نكو بحسب كمان يعني پر خوش يعني طبي باندور سلمت كي وطيباتيش سازاوي يعني سازا كولي دخل مقام الصول بجن جرا تركيا صول مقام يعني تركيا ده پر كيم انسان لدخلن اجبر ويا كي باندور سلمت يعني مالي براستي هوزان سرحد يعني باندور رحم حمويان جيكري چاوا يك هنرمند باندور لينك جنفشينو كي باندور التتكتش كي حزدك والله نفشينو يعني از كسي ناز ناكم يعني از نظام ولو يعني حقي وناخن يعني مثلا پر هنرمند هنا مثلا برند ابراهيم يعني حسن شريف يعني تشابي فتح و يعني جارك هنرمند ما اوروبا يعني خمگينا و ديارا و كاوا يعني مرونو که حقي گل كوجي بخو يعني تحمل بود راستش خورتنم دمك دانه موزيكا كردي ده بنگك دانينا يعني پرانی نو دیان از لبوینا خود خوزم نکا بینیم سر زمان بیرام چون برکی یعنی سانو نایم بیرامن يعني اوجی بنگه يعني آوا کرن يعني هنر کردی ده بله اسلامی مجموع حمویان ها اسلامی مجموع حمویان بله دیسان استرانه که جو بهدار بکن ام شی سرحت بیر بینیم بله که سرمن تشدلی من پرا کسکت نجابک بدش دومم را سرمن تشدلی من پرا کسکت نجابک بدش دومم را خواسکا یکی مزگین یا خیر بانیا بگو تا دومم مهات حکیم پرا خواسکا یکی مزگین یا خیر بانیا بگو تا دومم هات حکیم پیرا
دامم پاسکا بهارم بهاتا بلکیا برفی سریا مهلاتا دامم پاسکا بهارم بهاتا بلکیا برفی سریا مهلاتا من دست دلال خواب گرتا نولت بابو کالا بگریا من دست دومام خواب گرتا نولت بابو کالا بگریا دومام لی دومام دلالی لی دومام شیرینی لی دومام صبرم دومام دومام لی دومام دلالی لی دومام شیرینی لی دومام صبرم دومام ماما گیری دلی مددونه یک توی کردستان رنگینه دو ماما گیری دلی مددونه یک توی کردستان رنگینه orta dilime daki haber bide Bila Xwedê reho can jê bistîne Orta dilime daki haber bide Bila Xwedê reho can jê bistîne Damam xweska bihara me bihata Belekiya berfê seriya mehlata Damam xweska bihara me bihata Belekiya berfê seriya mehlata Min destê delala xwe bigirta Li welatê bav û kala bigeriya Min destê domama xwe bigirta Li welatê bav û kala bigeriya Domam li domam delali li domam şirini li domam sabram domam domam li domam delali li domam şirini li domam sabram domam Ali her haben desti vesabe Vasarım دريزيدن ها ديسا دوسياك ما هي بهفرة تماشا بكون ديسا بجنجم بله تماشا وين هجام بهفرة لدوسيا داناسينا بتوكي تماشا بكون Danasina Pirtûkê Navê Pirtûkê Keşkûl Nivîskar Ramazan Alan Weşanxana Peywend Keşkûl axaftin û teblîğên xwediyê xwe yên konferans, panel, komxebat û semînerê neh salan dihewîne. Ev axaftin û teblîğ derbarê mijar û kêşeya mîna, têkiliya folklor û ramanê, dersa çîrokên dîrokî, taybetiyên destpêka helbest û edebiyata Kurdî ya modern, endîşeya ji bo ziman, sebebên polîtîkbûna edebiyata Kurdî, di modernîzasyona Kurdan de rola ronakbîran, şopanîqaşa serziman, yekgirtî, têkiliya dengbêjî û helbesta gelêrî ji aliyê rêbazê ve hin şaşiyên xebatên Kurdnasiyê herwiha wekî din de ne. Kitêb, van kêşe û mijaran carna di forma cerbîn û carna jî diya gotarekê de tîne ziman. Ferq û balkêşiyê çê dike. Hûn dikarin vê pirtûkê ji weşanxaneya Peywend peyda bikin. بله ما مستنى هيتا دي سامورين جموع ام هناكي بحثا رول ومسيونا جنيه دي باراستنا ويجايا كردي ده هناكي تكارج مر بحث فكه براستي يعني وقتا ام بويجه قلتنا ويجه بخا جنتيني بيرا مرا بو السرية جنيه ويجايا مح جها چاندانا جها في استيهان جها حتى عنها
وەک me berê jî got yani her tiştî bi devkî bû ama diriya jinê de bû çi ji lorandina zaroka ba çi ji stranê ê daweta ba çi ji dîrokê êl ser miriya ba ev tişt ve giş ev çand ev giş wê ji bû gişî diriya jinê de hata heta roja îro di dema talî de bi rastî wek me bîst karîne jî got derfet ji bo jinê ez jin bi taybet ji bo jinê gelek derfet vebûn ama hîn em negihane ew asta ku em karibin ev derfetana giş têxin xizmeta xwe çima yani jin bi sedê sala em bêjin di destpêkê de xwedawenda herî mezin xwedawenda dêbû ew jî navê enahîta bû xwedawenda dêbû hesab û giş di destê wê de bû di dema talî de her tişt ji destê wê çû û tüm bin destma ew sedê salan ew ebûdî em bêjin ew kolektiya di hundirê jinê de ma em gihan anha jî hîn em xelas nebûne hîn em rêzgar nebûne ji ew tiştê di hundirê me de bi sala hatibû çandin tim tirs heye tirsek heta duwarê nivîsandinê de wekî wê jî duwarê nivîsandinê de heta anha jin nikare eşkere wekî zilam deynin tevî got her tiştê anha her derfetên bibûyî Belê sedemê çî nerîne yek me got ev tiştê bi sala hatî çandin ew tirsa ew koletiya di hundirê me de hatî çandin hîn civaka me ne ew civaka her tiştî qebûl bik yani hevalê me jî got hunermend bi nivîskar bi girêdayî bi civakê ji ber ku hestê civakê û neynika civakê û dilê civakê fe civak divêk tilgorî civakî tu şatahatê te hevin ew ê civak bavê niştene fe ev tirs jî heye hîn hêdî em wê derbas dikin ama hîn em negiyanin ew asta bes bigiştî em anha bingehekê ava dikin wekî jin bingehekê ava dikin ji bo paşa rojeke xweş ez Belê tenha jinekê ji dîsa helbestekê ji te guhdar bikin te çi mervêje nizam em ji êşê derkevin ya em di êşê de bimînin em hinekî bikarin êş tamam em yekî evînî bêjin Belê kerem ew jî min nehnivîsandiye a wehîda piştî serêkanî ana evînî bi ev ez ê hewl bidim ku awirên tey wendayî têxivin sînê bîranînan û di barbanga evîna te de destmêj bigirim çavê te ji xwe bikim xuble û her pênc ferzê li mêj di mizgefta dilê te de bikim û sinneta li pêxînim teptepa dilê xwe bikim tizbî û bi navê te yeko bikişînim dibe ku perestina min di ola eşqa te de kêm be ez ê hewl bidim ku ji qolincê Meryema narîn dibin dara xurmê de û ji axîna İsayê pîroz li ser xaça bêbext de İncîlekê biafirînim di kenîsa eşqa te de tîp bi tîp bixwînim û zingilê Eqsayê di Qudsa hebûna te de lêxînim dibe ku perestina min hîn kêm be ez ê ji tîrêjên royê konekê birêsim û li ser çiyayê evîna te vegirim û bi agirê coş û meraqa xwe dilê xwe bişom û dema li ser pira rastiyê ez bimeşim gunehê xwe hindik biweşînim û xwe bavêjim zerdeştê kal bela zendevîstekê ji eşqa min û te re ji nû de binivîsînim Belê destê te sağ be te qala teptepa dil kir te hej got dilê wekî teptep Belê
بله ارنست دیسامرن جمع هنکیج تجربه آخوا یعنی وقت دواره هنری ده وقت جوانه کی اجبو پاراستنا چاندو هنرا کردی اش تجربه آخوا تتکاری چه جوان نفشه نویه که تبلیغات هنری دون تتکاری چوار بیجه ما پرانه خو سازی ده وی درجه روجاوا یعنی سازی ده حتیش مواد گورو بارن یعنی تایباتی هم زاروک و هم جی اشبال بجنه جوان یعنی وسا شوارا بون آلیکار جبونا هم آلت موسیقی به علم هم جی وسا بکارن استران بخونیم تنها یعنی مثل تجربه محیا یعنی از و تجربه خو وکی آلیکاری مثلا شوارا یعنی پرورده دیده راسته پرورده گیتار پرورده ساز پرورده جانا پرورده دنگ سر پیانو و تنها هم دبی آلیکار مثلا ما بجی الله ما مستن هم دفر خوده کیماسی ما پرن یعنی نیسا تجربیات هی یعنی من حتی جمع آسچوم مترک من نخواند یعنی 6 ماه هم خواند ما مستاجی پرکری بس مدرج بردم باکور یعنی راستش جوانی ما پر زو فرده بنیه وداره یعنی واسه عشقی که موزیکش هیا یعنی طیبتی مثلا اولی راجوا بسخ تلیدان ساز تلیدان جوانی ما پرانی واسه وی اولی و گرداینا یک کد عالم تام ده عالمه طبعا ماجی گروه دو گروه عالم آندنا گروه جیا کمان نوپل دا یعنی پیشتا درفته به اون کاری بکی میوان خوا یعنی راستی جوابی پر خوش ندی یعنی هاتنا به آستک و اوقای دی ستران دبجرن ادی اوقا ستران لدخن اوقا بینه گروه یعنی یک گیتار لدخه یک ساز لدخه یک بسق لدخه یک ایقال لدخه ولو دما فرد بن یعنی فراسته کی چاوانیزی هنری دبن یعنی گروه انسان ته گورتن ولا از چابش هندک انسان راستش بوتنه یعنی هنرتنه بو پاپولیزم یعنی بو پرا مثلا بو چابش یعنی وسو باندور کردن با طرزی که چه با باندور کردن طرزی که وسو خوا تنه خوا یعنی پیوسته مثلا تشتو که هری گرینگ جام نیشه دکینم بجن یعنی هون عالم تشته که جبیر نکن یکو دایوا و هون جی گورا وای دایوا هون جی بدن یه پشتی خوا یعنی مثلا حواله ما نو زندان ده ساز نشان بکردن بلکه چند انسان عالمان سازه یعنی بخیره بس خیره کی بخیره بنگه یعنی خیره و حواله کو من عالمان دی یعنی ما چکر یا ما تو مثلا استاد عالمین ما تو کما که دیتر خوا پیش تخی و پشت تو عالمی تو جی هندی که دی پیش تخی یعنی اف طیبتی فی تارزن نشوات کن یعنی وقتی دیتر تو بجی ولا تارز دنگ بجی گله که جی حز دکم دنگ بجی بس یعنی از نکورم پرزیده بجیم ولو نظام پرزیده نکو حافظ بکن بگو هنگی درجن دیرو کسا گرک مرا کما کسر ده ولو بسکنی حتی که مرا حافظ که طیبتی دنگ بجی و تارز چند کردی مثلا نه بیر کردن طیبتی ستران ما یعنی یه دیرو که ما بدفعاتی هم دادن ناس کردن و وقتی ترجلو برکش و هر کس دزانه دی یعنی ام بچه ساله که وسط ده کرد یعنی دنیا عالم کردان ناس کرد یعنی کس نکایدی بچه ولا چند کردهات قتل کردن چند کردهات چو از خواهی نوی باری دم یعنی دنیا عالم کردان ناس کرد یعنی بچه اروپا بگره ج توای دنیای بگره یعنی هر به ساحه و تکوشین رزگاریات کودهاتی داین یعنی 4 پارچه کردستانه بخیر و تکوشینه یعنی شهروان آزادی خیر و یعنی مثلا خیر توای یعنی کرد و کردستانه یعنی هم جوسا حتیش مته دبن آلیکار یعنی خودی درکتن هی دیروک چند هنر خودی جالی جوان راست خودی درکتن هی یعنی یک کد عالمش تام ده عالم ماشاءالله یعنی گله کیف مشورات اسکرنا واجر هی البته ولی ارنستو هدی امبر داویا برنامه جدید چن مخابن ام دیس استرانه که جو گهدار بکن ما مستا اوینداری چه همشی استرانه که اوینداری دیاری جوا که کن سریری تیمه
کوراهیا چاوین تده ازو تو هنه گرم صابن گرم بمن ام بهرانه کوراهیا چاوین تده من دیت بینه گرم صابن گرم بمن ام بهرانه شبیم بیتر خونین بیتر از بیتر روشن بیتر مهن بیتر صل بیتر شبین بیتر خونین بیتر از بیتر روشن بیتر مهن بیتر صل بیتر کوراهیا چاوین تده ازو تو هنه گرم صابن گرم بمرن ام بهرانه کوراهیا چاوین تده ازو تو هنه گرم صابن گرم بمن ام بهرانه شبین بیتر خونین بیتر از بیتر نابم روشن بیتر مهن بیتر صل بیتر بله هر هبن دستی و ساوه بله ما گوتم هیدی تین داویا برنامه ارنستو پرسک من یا داویش تهیه نها وقتی زانین مجارک سرکه یا دروجه و گلی کرده یکیتیان تویی ایرو باشوری کردستانی داگر کریا کلوی داری تی کرن لوی داری هرمی می گوهاتن داگر کرن روشنبیرن روجاوای کردستانی باکری سوریه بری چند روجا داخویانی اگدان جبو هف گرتنا آلیین سیاسی خوی درکتنا لگلی کرد و تیک برنا وان گف و خارنین ین دولتا ترک هون وک هنرمند پیام ما چی دوی در باید هون چی بیجن راستش بریان ما روشه که وسو امجی وسو که توای چند هنری راجوه و داخویانی دان امجی حاضر بوم یعنی راستش یعنی تاوره و یعنی هسته و هلوسته و یکو همبر یکیتی کرده دا پر شاشه یعنی به تاریخ و نه به تاریخ و یعنی چقاسه یعنی کرد دائما دبیجن یکیتی یعنی حوجنا کم بودنا جیگر خون دوباره بکن اون نبن یک بچن یک والحاصل یعنی پرانی خو باشور کردستان یعنی به وی نویچ تره یعنی هم خود هم گله که حش باشور کردستان کن و یعنی هم گله که حش ملت وی درجه کن یعنی اوجی گله که حش عینی وسا لباس مخابن یعنی مثلا راجاوا و باشور و باکور همیشه یک خوینه و یک زمانه و یک آلایه بس پرزگری که متن سیاسیه اما آلای سیاسی دل هف نکن یعنی نو بنرن دنیا یعنی باکور و باشور کاره بنرن یعنی آلا یکن و زمان یکه خوین یکه یعنی بس یعنی دیساجی هف دورانه
بس تنه فکری و جودنش بگو فکری و جودنه یعنی سنور دانینا ناف بر خدا بس تو نکو واش هف بک یعنی دیسا خوین عینیه دبکو عالی یعنی اف سنور عالی دولت و یعنی اف سنور نمدانیه دمکو باو کلمه ولا دم باو کلمه ده سنور نبو یعنی يعني بلا چه دولت بلا چه دولت وسو هر دور ده يعني ام دیرو که زانین يعني باش ده زانین حوجنا که ام بچین قصر حوجنا که ام بچین سایکس پیکات يعني نوبر ما ده سنور نین نه بس سنور سیاسی نوی دولت انا بس خوینا میکه زمان میکه ام حش حمیاد کن يعني چه پشمرگه به چه يعني گریلا بن يعني چه هزا یپگه یا راجوا يعني چه هزا همیشه هزا کردن دعوا کردی که دوره کرد و کردستانت که يعني چما و فهم نکن يعني از زانمش بود چه فهم نکن يعني مثلا مجرد سیاسی دیسایا عالی دولتایا بس هم گرک پیوسته کمه که يعني و تاور که خواهش دانه نکمه که وسا عالی کردبونه و گرک يعني دولتاش بدن کارم بدن عالی که يعني اگه کو ایرو رهبری هم هبه او رهبری هم نکره حلوسته که خوددان هم بر یکیتی کرده ده از وی رهبری قبول نکمی یعنی از وقت نه وقت ارنست وقت نرمال ملت وقت شخصیتی که جواکی یعنی از وقت قبول نکمی یعنی ملت هفره ملت راجواجی ملت باکورجی و ملت باشورجی همی به هفرانه تن رهبری مشکل نه رهبری پرزگیره کن یعنی پیوسته رهبریش ملت ادی یعنی یان هل بجارتن که ده چیزی که ده گرک یعنی تاور خوددان یعنی تایبتیش بو باشور ده بجم یعنی بلا يعني از نت بجمعشته از یان سرک وزیر کیم یان کرال کیم یان تشته کیم از بجمعشته که ویراکنش ور از نگاه تشته گوساب کیم بس يعني رجا کیم شو های يعني بسا يعني وقت انسان که کو هنر ایش جوا که دبینه يعني ام دبینین راستیجی يعني بلا وی تاور خو هستی خو حلوستی خو بلا جدا بکن يعني ادی بس يعني ملت همه یکتیت خوازه باشور خو یکتیت خوازه يعني پیوست تشتراب يعني ادی ام واتش تا نخوازن يعني ام بحث دکینه جی ایرو برکیان سوا که گوتن بس ادی بلا ملت خو يعني ادی ملت طیبتش بو باشور سلاو ورس گله کشوارا يعني بلا باشور خو ادی وچته ببین يعني راجوا واره باکور جی واره روشلات جی واره ام همیان یک خوینن ام یک ارقن یک قوم و ام یک خوینن و ام یک زمانن يعني باشته بهتر چه هبه يعني حالا توای کردستان کس کسر زره يعني بله يعني تدویش تهدیدک الکیجان پارچه کردستانی هم تباهی کردستانی جدی که توای کردستان باشورش بوم کردستان باکوش بوم کردستان مانا هر کس تاریخ کرده خود بشه باکور و روجاوه باکور کردستان باشور کردستان روجاوه و روشلات کردستان وسط گوتن هیکو رهبری باشور نه یعنی بله ما مستعناهیت ام نرینه تجدوی درباره دوستین وک نویسکاره که یعنی اف انسیاتیفا جالی هنرمند هاتی دست بکرم راستی گاوه کی پیروزه تو وک نویسکاره که دوی درباره چدویش ایرو لپارچه کی ولاتی ما داگیرکریه کتی کرن جهموه اعلان خوازن یعنی او استاتوی علوی داریت نبکن تو چدویش تبخو قلت وكي كتير روشنبيرة وك اندامك جي كتير روشنبيرة ما افد داخوانيا كده ما اني زمان وبري داخوانية ما جوين جبوية كريزيا كردا بارتي ما قش بلكي وجب هيست وك استيرتيفين زموهات وك اعلام وغطان از نزانم اما ما قالك قاف جبو يكريزيا كردا وجبو راكرنا بارتيتي فكر هوج بو كردا ما افتش قالك كرن يعني ارنستو جي قالك تشت اني زمان يعني از نخوازم وان دوباره بكم يعني براستي تشتين هجابن يعني تدي تشتكي از دخوازم بيجم دجمني ما يك يعني مد هلبستا دهولفانو دجي داي خواني كرن دجمني ما يك شما امج هفكتنا يعني ام كردن زماني ما يك خوينا ما يك ايشا ما يك يعني انا سريكاني هاتي داگر كرن قال له باشور نايش باشور تشتك بي وقت حلبشة ام نايشن ام يكن فدفق ام الهم برد دجمني مجي يك دفق ام الهم برد دجمني خو ام كاربني يعني ام ببن يك ودي ساجي از نابجم يعني هجر وك وجر خوينا جو هجر نبن يك ام براستي جي هرن ودفي وقت ده دفي مرحله ده ام كلكي بحاجه تاكيدين هجر براستي ام نبن يك كرد 6 سالين اوي باشكر بله انت بحث حلب چکر انفال سرکانی افرین یعنی دیروک البر چهوای گرک دی چه بیجو چه نبیجه دیروکا کرده گش ایشه جی دست بکی دو حتی آن هاده لی ام جی درسانا بن
يعني حتى كينجي أم يقولوا يعني وقت تشنا بارتيتية تشنا أزية أم أفتش أنا قشي بافيش برا فكري ما جودابي يعني برا استشكي بفكر بس أرمان جابنو تيكه يعني شو ما عم مثلا بباشوري كردستان ام قش بكن كردستان وام قش افتشتات خوازن قني فيسكار بقو هنرمند بقى انساني نورمال بقى حموكس بس شو ما عمناك جبرقو امنيك بله مخابن ما مستنهيت ام هاتن داوية برنامج ام دسبيكي هلبستكي جتا قهدار بكن باشي بسترانين شيخ موسى وارنستا ام داوي بكن ام نهار بستكي جتا قهدار بكن اگر ام بقرن اي شيء تنسان أنا متكي هلبستك أبيني قوتبا أما تقال مقالة أنفال حلب شاكر سريك يعني خوزي جاركي دلي مجتة بما والبرد شعبي من ترش ببا ودلماينة بها بيرا من هركو أشقاتا دفيدي ليدا قور ببا قنا أو شوات دفيد لي ربندا ويرا وستيا وصار ببا وإيرو كوني بنابرية الباجاري حسكي بسرما وبرف وباران وإيش وبمخش ببا خوزي شفكو نخو بنقرة وستيركن ايشي دا عزماني مد نچينا طاريد بدو جه وآقري خو بجاني مد برددا وسيسدو شست كاني انت دبن معر بخوني من فددن لدو خوي ازدرفن ويزفتناكم ددستي سبيدة شعبي من ملول دبا خرماش دبم لكولاني تدرفم جنشكافة دلكمم فد جنقم شيار دبم شخورا دبم لدورا خودنرم هرتشت لدورا مجمر دبي دبنا برا خوزي دخونا خودا هين بماما وتكولاني تدا هين بمشياما بتوزا تا دستو دبي خوردا ولميجا أبينا تا لسر قورا بنابريه مكربا خوزي بله دسته تصاوب بله بهیویا گو اف خوزی اف خونو خیال دیساج بیکورن دمک نیزده ما مستنهیتا گوتنا تیا داوی ام بگرن دتاليه ده از براستي كيف خوش بو مجبو جوانين ما او وهستياريات هندريوان ده او جوشات هندريوان ده واز سباسيا وجدكم افدر فدامك وام هستي خو بتماشفانا ربار بكم واز دي صاد بيجم يعني ملتي كرد ام ببنيك بله ارنستو ام پیاما و گوتنا یا داوی جی بگرن ام سپاسیا ستيك تي في دكن برنامه راجباش كردستان دكن سپاسیا وقت کنج بو پیشکشیه سپاسیا اول پیش قمره دکن و ام کیف خوش بو ناسکرنا مامسته يعني راستجي هسته و هلبسته و ام طيبتي سپاسیا مامسته شیخ موست کنج بو منش کارت هاد مرا بو والیکار و وقت مامسته گوتی وقت ماجی گاوا دیجی گوتی ام یکیتی دخوازن راستجی ادی 100 سالا 21 امین پیوسته به 100 سالا یکیتی جبوگو یعنی هر کیم در دنیای ده هزی که کرده جی بخویا کردن شو هزا کرده دائما تخویا کردن پس هزا که وکی یعنی وکی یکیتی یعنی بخویا کردن و از سلاو خو یعنی طیبتیش بو یکیتی از باشور کردستان را کم هیویداری کو فهم بکن یعنی جباکور کردستان را شراشلات کردستان را و تواهی کردن کو کاجبر تواهی اروپا دنیای بوین هم سلاو خوشوار جرات کنه و تواهی پیشکشوان
تواهی تماشاوان استیک تیوی رد کنه و سلاو هری گرم سلاو هری پیروز جمش امرالی رد کنه بر خدا ریبر اپورا سترانا داویه جم بله ام گوتنه شیخ موز جی بگیرن شیخ موز گلک سپاس دکن گوت والا ارنیش بله باش ایرو کداتا جی گلک سپاس بهات ناتا چی خواست گوتنه کی داوی بیجه براستیم سرکفتنیش تلفزیون آورد خوازم و سپاسیا هواری بش كاميرا كنا وانا حتى منافي عندي بن جندي المجهول او به يعني سازفان به وانا حتى من جندي مجهول سلافك تابع جيبوان سپاسیا ما مسجد كم سر وانا البستي خوش وما مستارنيستو گلک سپاس بوده جی بله اندام دسته آره برا یکی تیاره شد بیرا الهرم جزیره هروها هلبستوان انا هیتا سینو گلک سپاس بوهات ناتا بله هنرمند ارنستو کریم گلک سپاس بوهات ناوه هروها هنرمند شیخ موز دوغان گلک سپاس بله این هم برنامه به ستران میکیشان ستران اجمال بیشن داوی همه سترانه که سورانی بیشنش بو پاشو کیبتی و سب بله ام خاطرش تماشاوانم خوازم پاشه بله تماشاوان هجار ویدریم کشتن داویا برنامه خواه گلک سپاس کن حتی ویکی لیول مت تماشا کر حتی برنامه کی دن میوان دن ببین نوا خیر و خوشی ده روز باش من دوری توش دور هر دکمان دورن هی وی زارا گیان دیدم زاران من دوری توش دور هر دکمان دورن هی وی زارا گیان دیدم زاران خدا دزانه بو یک مجبورن هی وی زارا گیان دیدم زاران خدا دزانه بو یک مجبورم هی وی زارا گیان دیدم زارم بابر و یارم بولن جولارا صبح و ایوارا ماچ خارز دارم شاهد ینداوا والله ناز دارا شغل بارا گیان هی وی زارم سليماني قوشم لديارا هي ويزارا قيان ديدم زاران أجم سليماني قوشم لديارا هي ويزارا قيان ديدم زاران بابرزي قوشم خملة دلم بارا هي ويزارا قيان ديدم زاران بابرزی گوشم خمل دلم بارا هی وی زارا گیان دیدم زاران بابر و یارم بول جولارا صبح و ایوارا ماچ خارز دارم شاهد ینداوا والله ناز دارا شغل بارا گیان دیدم زارا